Salmastar ben Subhanbek Vakmaral Baktığımdan ben Bişkek şehrinin Lenin rayonunun 15. sazikten mektepke çeyinki Daryado bölümde okuyun. Ve sazikta yapar gop nesilleri öğrendim. Nazi Cüzbekom'la benim Çınar Tavuşbekom'la biz daima gelginde sazikten ötüt, yazkandı, okugandı, söz tatkandı. Hazır Nazi Cüzbekom'la üydün tapşırma bir otat. Anlatkay otam. Buna bu takte, cikim takte takte gel. Abul alma öktü güldü otat. Bul çımçık menenü gül. Abul gül dolur. Abul maşinalar azı svetofor caşır boldu. Elde öttü otat zebadan. Abul mektep balda kısta çıktı oyna şutat. Bu kalkonçukta gül dotat. Bu kız kalkonçukta da alıp yugo bağırıp papazına bet olur. Gün bul. Men ödün daima yazam okuy. Kitaptan göçüp. Koşu, kemüttü, çoğun içineli. Azı eşikte şartka balyanıştım. Balastandan bizdi jastı otat, okutu otat. Mağaca ayavacaktı jaskan, okugan. Саламатсыздарбы? Ленин районунун номер 5 садигинин Назира Жузепбековна эжекенин группасы бул жакта отурушат. Мен родителимин. Мынакей биз күнүгө саат 10дон 12ге чейин онлайн сабак өтөбүз. Сен эмне кылып атасың, Камбар? Класстан боётам. Аха. Зарема? Я ручкага мындай. Ася, сен эмне кылып атасың? Мен буларды боётам. Арсен? Мен сөт айтам. Аха, мынакей биз күнүгө ушундай Баластан каналынан көрөбүз домашний работаларды көрүп тартып эжекебизге жөнөтөбүз. Саламатсыңарбы? Мына биз үй шартында ушинтип окуп жатабыз балдарыбыз менен. Мен ушул мугалимдерге абдан ыраазычылык билдирет элем. Эң немеси номер 5 Ленин районунун номер 5 бала бакчасынын тарбиячылары Чынар Аталашбековна жана Назира Жусупбековналарга абдан чоң ыраазычылык билдирем. Себеби алар деген балдарды аябай кызыктуу, түшүнүктүү кылып сабак өткөрүп атышат. Бүгүн Ö тамгасын өтөбүз, окучу? T, D, B, Ç, C, N, K, G. Can cadı, okучу? Can cadı. Ömür atası менен бакчага бара жаткан. Жолдун четинен Сөлжан көрүштү. Балам, Сөлжан топуракты жумшартат. Өсүмдүк жакшы өсөт. Сөлжандын пайдасы көп деди атасы. Бүгүн ошондой Ö тамгасын өттүк. Эжекелерибизге рахмат. Номер 5 Ленин райондук бала бакчасынын воспитательдерине рахмат. Дайыма балдар менен байланышта болуп, заданияларды берип
турушат. Пока. Саламаттай қалыңыздар. Саламатсызбы, Надира Жусупбековна. Мен бүгін ыржаттадым. Китепти сен булга барактарын айрыла таза койгун текчеге китепти сүйүматта.